ekiro kya hati ninyenda kusabira iyo owakumpuliriza rundi owagumire nasaba nanyowe buli obwire bwona obwoija tukasaba hamu hariho amaani ga Mukama agakutamba obwomezi bwawe nigasemeza ebyawe byona. Baitu ntakakusabire sala eno ey'omugisa ninyenda nkusomere Baibuli mu Bafiripi esura 2 orukara rwa 9 kugarukira ha rukara rwa 11. Abafiripi esura 2 orukara rwa 9 kugarukira ha rukara rwa 11. Baibuli negamba eti Nikyo Ruhanga yamunyumize haiguru muno kandi akamuha ibara erirukukira amabara gona, nukwo mu ibara Lya Yesu amaju gona gatezebwe agebyomu iguru nagebyahansi nagebyahansi Yensi kandi nendimi zona zatule ngu Yesu kristo nuwe Mukama hali okukugizibwa kwa Ruhanga Isitwe. Baibuli negamba omwibara Lya Yesu haibara Lya Yesu buli kintu kyone kyahangirwa omwiguru omunsi na hansi ya hansi nijja kuteza amaju kigambe ngu Yesu kristo nuwe Mukama. Ekiro kyati nyenda kusabira timanyire nyikara kye yorumu osoko boli munyikare nungi osemerirwe ekintu ntuchiguza Mukama ntukisimira Mukama osoba kuba oli munyikara etali nungi kandi no ikiriza Mukama ngo enyikare ejinaja gikuihamu akulete mbire birunge byo mu maiso. Ninge kusabira mu ibara Lya Yesu ibara erirukukira amaani gona, ibara Lya Yesu nirihange bitaroho, ibara Lya Yesu nirikizendweire, ibara Lya Yesu rirete emirimo, ibara Lya Yesu ritungisa itungo, ibara Lya Yesu rirete omuhimbo busaho ekikulema. Ibara Lya Yesu ekiri mu iguru ekiri hansi ekiri hansi Yensi. Nabwekere kankusabire iwe subscriber wange owakulirize sara zino. Ai Mukama ninkuletera omuntu ono Mukama omumanyiri ibara lye okamanya otakamuhangire munda ya nyina. Ai Mukama ni usaba omugisa gwawe omwibara Lya Yesu ekiro kya hati nindangira ibara Lya Yesu ibara erye lya amani, ibara erye rikiza, ibara erye rimucha, ibara erye titungo, ibara erye obusinguzi leka liba muntu ono mwibara Lya Yesu. Ibara lyo limanyire Mukama wabakama ni mwimucho maiso gawe ekiro kya hati omwibara Lya Yesu ni ndangira nti omwibara Lya Yesu no mukingura enyigi zone zali zisibire nizikinguke ekiro kya hati omwibara Lya Yesu. Enyigi ezo emigisa yokuswera nokuswerwa, emigisa ya abana, emigisa y'oruzaro, emigisa yokusoma kurungi akasingura mu klasi ye akagenda mu klasi ye kwongeraho ege emigisa ni muragura mwibara abomezibwe ekiro kya hati omwibara Lya Yesu. Ibara Lya Yesu nirimukingura enyigi, ibara Lya Yesu nireretere ebiroto bye kusingura mwibara Lya Yesu. Ebiroto bye nibija kuhikira entegekaze zona nizikira mwibara Lya Yesu. Mukama wangu omomezi subscribe ono manyiri ibara lye family yo gimanyire Mukama wange hayazairwe no manyayo byone bebere bimusibire kurugira mukayo wabu omwibara Lya Yesu nibichweka omwibara Lya Yesu nibigwa hansi kandi bihwerekera byone bemulemesezo mbomezibwe nibirugaho omwibara Lya Yesu. Nindangira ibara Lya Yesu omubomezibwe omirimo ye business ze omusenteze omuli tiatahe mu senteze omwibara Lya Yesu ninchomero omuli omwibara Lya Yesu ninchomero okwerekera omwibara Lya Yesu ninchomero oburwaire ombomezibwa subscribe ono omwibara Lya Yesu leko omugisa gwija bomezibwe leko omugisa gwija kurugo mu iguru. Ai Mukama kingura higuru omwibara Lya Yesu. Mukama ko kwakulirize salen kingura ho mhimbo mbomezibwe leka role ki empinduka Mukama wange ombomezibwe mwibara Lya Yesu ebere bikwasire nimbiragira kulekera omwibara Lya Yesu ibara rero haiguru ya amabara gona ebere bimukwasire nimbiragira kumulekera omwibara Lya Yesu eribare haiguru ya amabara gona. Ai Mukama mwebembere ekiro kya hati omwibara Lya Yesu leka roro obusinguzi leka roro obusinge leka roro obugabe leka role kuimuka nambera abayiranagirwa hansi leka imukibwe omwibara Lya Yesu. Abandi bona habayire bagambire ngwahoiremu ngwagwire hansi kandi taligaruka kwemera.
ai Yesu muimuche kiro kyati mugare mamani omwibara lya Yesu Mukama teka amani mbigerebye arubate n'obusinguzi arubate n'amani arubate n'amagezi arubate n'omuhimbo ninyangira byone by'omunyazigwa yamubyeire habomezibwe nimbyangirwe kiro kyati ebirwaire by'omunyazigwa yalesera mbomezibwe nimbyangiro omwibara lya Yesu ibalere haiguru y'amabara gona ebirwaire byone by'omunyazigwa yalesera abazairebe n'abagenzi be n'abana be n'omunyorowe n'omukyarawe nimbyangiro omwibara lya Yesu abantu beti bagenda kufa omwibara lya Yesu Kristo nawe katajja kufa omwibara lya Yesu Kristo najja kuomera aroro obusinguzi arolebire ebyamani ebyo maiso omwibara lya Yesu emyaka yeti yehweho omwibara lya Yesu emyaka yeti yakehe omwibara lya Yesu moya rukwera omukama kora omulimo omushaka omubomezibwe omwibara lya Yesu moya rukwera omukama kora omulimo omushaka omubomezibwe omwibara lya Yesu ekiro kyate nindangira nti ebikuru bihweireho ebishaka bizire omwibara lya Yesu byone bereberemere omubomezibwe soboka omwibara lya Yesu enyigi zone zibere zikingire enyigi emirimo ezibere zikingire nizikingure kiro kyate omwibara lya Yesu mashe brekaya probolimbre bajete riplozebat akaya makarabaleje prekande Holy Spirit moya rukwera mukama ijo bomezi bo subscribe on omwibara lya Yesu ijo mwimuche nambera abeirali mukama tano hagiye kugarukira nambera abeirali mukama omhingwizeho doro mwimukize entegeka ze mirimo ye mukama ozimukize omwibara lya Yesu ababaire nibombeka balemero hagati omwibara lya Yesu ninkingura enyigi za sente ninkingura enyigi za sente ninkingura enyigi za sente leka zijo mbomezi bwabo omwibara lya Yesu leka barolo mkono gwa Ruhanga ombomezi bwabo leka barolo mkono gwa Ruhanga ombomezi bwabo ai Yesu imuke kiro kyati obarwanire entaro zabo zona obarwanire obulemu bwabo bona omwibara lya Yesu ababaire babarumbire ai mukami mucha imuka amani gawe obarwanise omwibara lya Yesu abanyazuga ababaire babarumbire leka bararango omwibara lya Yesu abanyazuga ababaire babayimukirire leka bararango omwibara lya Yesu ababaire bataireho emisango leka emisango egehwerekere omwibara lya Yesu ababaire babanyegerire byebisuba leka bahwerekere omwibara lya Yesu obulemu bwono obabaire bayimukirire ekiro kyati bwona niburaranga kandi buhwerekera omwibara lya Yesu ababaye babalize ebigambo nguti bali kurakurana nguti balimuka ngo bahwerekerire omwibara lya Yesu ebigambo ebintu bisazamu omwibara lya Yesu ebigambo ebintu bisazamu ntwete esagama ya Yesu nebagambira ebigambo ebirungi esagama ya Yesu nebarangira obusinguzi esagama ya Yesu nebarangira genda maiso dora bayimukira mwibara lya Yesu ababaire bagwira hansi ababaire banako haire Mukama obayimukize obateira hamutindo omwibara lya Yesu obayimukize Mukama wange abaire bakwasirwa amabanja nigabera likiriza nyamusana nekero doro bahire okurabamu doro bahire obusinguzi amabanja ago ogabasasulire a Yesu webalabo kubaha amagezi amashaka webalabo kubaha Mukama wange okuraba mbomezi bwabo ebabe bataka kwatahoga sente zibabe bataka kwataga weekend nibazikwata omwibara lya Yesu enyige zibabe bataka rabamuga weekend nibaziraba omwibara lya Yesu Mukama webale habokure sara yange buli obunsabo mpura Mukama kandi omuntu onu Mukama omwimukize omuhindwire abamurezere nkoko ali Mukama obaligaruka kumurora tibali mumanyira baija kukugizibwa lyawe habokuba niyo Mukama nyakure sara webale Mukama wange omumezi webali iwanya kula iguru muno webala bogaruka mwesara webala ibara lyawe lyeri amani ibara erindirangira bomezi bw'omuntu ono ibara erindirangira habuli subscriber wa channel yenu Mukama bona bahirwa mugisa bona bayimukizibwe Mukama wakumpuliriza wena tiyagaruke kufoka ngo kwa abaira Mukama omuhinduireho etinsa kyawo nkyoleka habomezibwe webale Mukama wange bino byone tubisabire nturabo mwibara lya Yesu Kristo Mukama waitu amina.